ambaye namba fursa ni masing badale juai te sukariso fatol tabas khudar mulai mangangani ta ia halu kami bai buat tu juai te sukariso ba omas lo balangi ama ba abus lagi kanyam ni sabagelo omas lo balangi kema petega kema rugi gamor tanda di 2020 ni bahwa masih gamang ustaro malimur fahal ada enar to bali ori fama ori fema sawagelo ama bade mekriso mengadakan iya laroma baber bahwa masih bakal berlawalan setiap ikam era adam tolai fasau kita ba tanda free 2020 arwah hawa anau bahawai bolo irege no ibe kedapa bel ena le tawli fuge ia apa me ina teda wa musmani ya iya dari dengan cara keda badal walai dengan luanda badal tadfi ade ifa'i ma fawa babanuanya kriso baroma sio tarimi hayehuda banda wa bakhuda fifi ena urif itam wa fawidande nomor kelowalan anda mengawal ada jadi beke dan lowalan ia aber semunah keda babi air aitam baba ada sawake hayo baju heberai pada kele dulu ngawalima imane ia aber khinoso doa saya jaguma le manu faredo khum le manu posi tengah da ugen anda bang fanaina Situlu Fanoi sukolo malangi ada fani ilang ma pengetahuan fani ilang iham bang fani ilang boba atau mo amai hutang nam fani ilang da molo fani ilang iham ha dong dong di dah redam bang fani ilang boba ila de dedam tanah bangsa anda bapa bila hadiah iya dah balajikum hebis sabang ilang boba mai mane baju rasa sambeli pada kena ngawat itu beng ngaeu ni fai gini ha baten ni fai gini Yehova sabuyatan ngaeu ni fai gini ha baten ni fai gini Yehova anda bagaimana oleh fu etam wa fe fu hadiah ia bagu di tanda ane no moroi kalau balai di dalam fe fu ni terlihat si dua ayat yang ada meno sama ter basolah ia fa ilmi termafladima badai pihak fau wala sitola tabi isi fagele-gele wa asalawa Yehova fa ila Yehova ibisalah dunia bagi dan ade imari saya fawulu ngawa fele fele efa hani hada wa tabade Yehova bahani hada wa bakalah dunia wa bahaya ia hal ke memanggil ia edayat total ia badai yang bakal hadiah ia lang satu dah badai yang tu kepada dia hadiah ia badai faramoga kenyala lawan ila kefu hadiah ia elu hadiah walesi tola man ilang balesi kembali famaido tiomaka kedan wa salamu alaihi balah kami Yehova bayro ini faemat kedan taromali lowalani fa salawa Yehova bale setelah tabi fa maido basi madegei wanu yang ia ni pola kami moroi bagu baik tania tanda beuk anda situlu ni tengdina meno kena jumangi gete-gete wara samudate meno kena jumangi gete-gete wara ngawatul mafulwa boleh menawan boleh keluaran hadiah yang ngawal le dia wala genya heda bas de tola le tafuli sumani lowalan nomor de lowalan wo menga yang ada sifat hili khedi enak fa'u dadi hasbal tafusumani ia meno okhutania ba matrewan ita badal gohit de lowalan wa diwoi kita ni sifat hili khedi boleh minum bayi tazu ayat 4 enang tak posumani ia
Sandung faunita boy mamala tasuno takola kemiang gete-gete luara yaitu itu lopalani yaduh mangakita sawagele amal lopalani dalam limas no pangkhema ba faduhu de malopalani lema balege he hasamo te badema irege faure baane lemu ay tufa ba fuli sumangin bala khemi lopalani meno khatawa ada amat terba ba obaita dan ba de yesu manadeka ya